Banang penklan susu ia kijing terekam jongko parti UDP Hamauhati constituency mentah kesengi nak liang jong ginong ilam jongko parti kila penlong ia kijing ilang banang penklan susu ia kirkom terekam dak kebakhodru ia ginong ilam ketika tany rengkat bat ginong kersan kibadang hap hapo ke Hamauhati sub circle jong ketika constituency. Habayo ban saki hakini kijing ilang jong kinong kersan bat kinong ilam jong ketika seng san pertai Hamauhati constituency lai kumba kene keseng kelanang klan kat badang jan kesengi jong kejingjit ya kinong mikmat pajba saying dorbar thawan gajala ya kebaon sapenlong house nem banwan kata house nem arjar ar pulai Kapurla dei bayin berkan kumlawain mahinnya Jikam hijam dan disekir barongin di bangsadin Komang hati konstituensi yang bertanya terlebih Walau media diinginkan kita bermujudkan Hakabung, 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 hakabung Daga jing terang ban petni ya kejing kersan ya ke parti UDP keladon ru kejing perta haga kerteng jong ke sembol jong ke parti haga bom lawan ru ban shimbenta dau district president ke parti uba don bok komdej haga jingi don lang jong uba ailong baha pariat uba general secretary ke UDP youth wing na Riboy district uba onda lawai uba advisor ke Hamauhati sub circle bat kiwe Kabadang kamso tenat susu kalong bahadu lai pohon rengut kinong ilam bat kinong kersan na kiwe pat keseng sain pertai kilawan ban penyeso syak parti hakabala penyang so bahayaki dau district president uba don bok komdej kabala penso tenat ia kesur kabagane kejingilang kala dawa nau presiden jong UDP Riboy district kalong bagi nong kersan jong kete keseng sain pertai ke Hamauhati constituency kila perta baya ketiket jong ke parti kila kwa aban ai kejing kersan ya uba Dennis Mukhim ubala jokot ij dabaro kumuba mode namarulong utrai sinong na ketika tany da kebong ro ban mar ka jingbom yo ye kinong mikmat ki badai kinong chong chnong na ketika tany kala penlong ye ka tany Hamauhati baro kawai bakan sadin si sadin ha baro kiliang Henry ka jingmi jong uba mode kala penlong ye ki babon ban penni ye ka jing kersan ye ka seng UDP hadin balmi pajba operasionong ha ka ban akliang jong teu rangba ha ba jing kren wala penpau ye ka jing kwa jong uban pen keladur no ye ka tany baro kawai da ka bau mikmat ban terwa si ki pajba aban long nong mikmat pajba ulapan pauru ba shibon ki unit bat ke circle haka constituency ulalej ban form syaki syenong baper ban penkelanya kene ke parti hapok ke Hamauhati constituency ini beliau ini dari segi isu burung dari isu kan ke bekau pada di kermen ba hadir bagi lawan panesno ada kata kesini apa syai bersir hagam au syana om hagari om narut akia dan om hagapor menit beniau Segi islok ka ang menit ninyo. Dari kekampat le masyid masyai politik lah. Mati beriu bat kukyo kuki. Dalam kesingai kuki kestan mat jumle. Ini adalah nabila om kalau berikut jimut kem ke jopi. Ini kas ni kipor naik penangwan kan persyai yang kata. Dalam kesingai kermet kem kalau bagi jiwan jopi. Kalau depan transisi itu parti UDP mo. Apo om tang dekat ke Hamauhati sub-circle bapit sedar harus awili rei matam apo ke Hamauhati konstitusi berkuai ini kami nanti bagi kita perkat kami kalau kabor ya kemudian trail ke kota dan berkelaju ke parti bin long om tang lagi di dalam hani aku nyumut kan lain berumur rei bakiru kena kripsisyo bapit long kumki tagi nang trail Ibala anuan rasu ialah kita parlok di syawat ini kenhon. Kalau pihak kita studi yang berwan penisno no mendakas ni. Di marborbor ini kita pada kemai kontrekam lo anu ship hamha. Kajimun diperhati kalau bete banyak manra lagi yang diwe manra tuan. Aki hibilati ba kalau keren ini usahakan hani kampuran ke mahasiswa lagi ke hadir. Itu kemalaman free bukan hadir ru ila Allah Muhammad tolong kita kita ada kata seniority dan kata juniority apa dia di mahasiswa kita kan jadi itu kemalaman free ini berkaitan maka kami ini kalau kat penroy kami kalau kat khabai kami ini kalau kat kelanya parti
Igremen ba namne nama hati konsensi inyo ya kandidat uban yamun lang. Wapi kipat pa nong mau hati tiang resyan lang. Wapi ibet pantemi kumunong yalam nak benta katem arhajar kulai. Pat yau ta resyan utpoi syarakom. Pat igremen pat igwa ru pat mau hati konsensi kubok icerman mendemo. Bak umroy kelawan hamsyakmat bahwa kelak menjadi kita dari nyimwa pat bak mau hati ke bahasa dir umalakam na Jerman akan sadir sa ini kejuk bagi yang mentah di kejuk kabarnya ya be competition orang tinungwe banyimju ban island yimju island yang nak bikin kiu syakmat Hendai om dari panjang mesti, ibe, idon tu kopit, nak kita development, roy kekiu, bat kayu kebuat jong kamau hati konsensi. Kuma kiri ki konsensi yo ni kermen bat kamau hati, akan negatif kiyo elong alam bat yin yo ro ya keroy kekiu kuma kiri konsensi yo. Dari tamanga upana kini kedong katanya begini, hantam nak seperti UDP ubala apply yang ketika nak bentak ke Arhajar Artulan. Imla benden yang kata, bat ngage bat kum seperti ke ibit yang ngalalong ubalan loy pada ku yang di collection Arhajar Artulan. But pinso lo papalay nga ngakwa pandiya contest ha kani election kasi pinso lo. Tanggawin no nga kumu riurang pa opasyon basta siya ni ngaliwi ang kajat kapay jong gandong pagkatayin jumi parogawin. Ngamnan niya kita kinumikmat kilale ang kajong kabantang Henry. Nganong yapi kami pada. Dan don sibut kiai pada. Dan don sibut kiai pada. Kalau deh kapor, yapi yang pagi long, pagi sosial dan ada yang ada. Nah, kumur orang bak, nak ini kalau datang, ngesok penut, ngesok puslai. Yang kecil sakin jom kedong mawati. Kumpa pilih senawi yang kedong keren ke Basyakman, kemawati kedai kata konstitusi kebangsaan lagi basahin tam. Tengok kumping kebangan itu kalau halo kata kenong ini, kalau teh kata kapor, ngin yang pertama kemai. Pansayu temai yang dikatakan padahal kejibat kejungan tentang seperti UDP kepada kita. Nama gila benar apa ke government itu mentah kita apa surga. But lada fikum pada bila dong jika kata kejingan lu kejing terang terter isayo ya ke bagi lu. Henry kumbakan kenmawian kumbalakan ibayong hangi panjang yang kau bidon kami yang kata pinbong ngamarwe ngalong ayu ngalong Henry bidon kami yang kecil terang berkarga lompi kelompok ban rat yang ini di harga di gedung ketang